kadam kadu beta sosial media kote tumdan stami ini dak nili hanan ke humri pat chorola kadu be phanta nili men ke thari Ronaldo tau bi ni ke charli ke dak rong emi school pen satlang nyal ke pan chari la pen high school ke samlang su si chari la class 10 ane la pen high secondary ba dok moka si chari la pen college ba e thang be college si chari la li pinning si graduate la pen asi pin la lo alama ke pini Assam police reserve ba pen lo neli kipidun aninkan mai 3 years 4 years ne dolo once tame hola sa lam yang ke retain long unidet titik pen physical ba mission po retain long ba sab so unit chat titik big chat titik asi pinning bang ke nili asap so chbori chat asan lo pen pinning ka asap so result mission asan si chetek long lo pen kaduga be cutting jila tum sitami nilisan bori pon po se ning thela pen nilita kedole pen keplang o kali nili duko pen nili sai kasan lo asap so business si choklem dokan panon asa khan ok lang ok boiler olasan si chojorjo pen ana matura dak pen pini kasan lo Assam police long reserve bank ke asap mission pensi long dun lo nasi kadu be cutting jilo tum sitame pen ovi kimi atum duan pasitame nilisan bor ipon pu pasi iprang ke bang je phan sitame nilihin pen tuning rilo pen nan bela nili lam theta akire ke sidolang nangli ke charlie tek hab di hex pen non kwan choro ola nili phan bihek pen nangalana nangpati la pen recording jilo teman stame nang support o nipuni pai temta nang support o kichari akrong panan ajada sai claim ajad asai kam basitame nang support dun o la pen non nili la sam police long interview pidunta nang support o family temta la pen nini nelok angke nipo nipai niik nibong nini teman stame nang support dun o la bangke la pen ni limit thang ta ining ki hang lo he la pen nilit nangi rong amen la pen nangi ko bai amen kan nili rong amen ke poisang ti samilang so poisang ti pen nili po men ke babu tok bi pu la pen nili pa men bang e amputeron pi nangi la so putha ke chipalong nun phan ningkan ko angken lo ke bori pon ni ningkan pli ni dolo nili practice angken anikan lo pidon ke la pen kamandulong sitame nili pidon lo bansta kamandulong bang ke nili physical bang asap so amat komchet amat disqualified de lo la pen Assam police long bang ke asap so pulaya nama tu dak pen nanti non la itu administrative made defense anak non telong la so satlang kupia satlang nanti la so satlang ke tok dan ke cepalong amen kan satlang ane kupia exam dan neli UB ta AB Assam police AB mane Ambrans anak sini lipidon lo. Nili kipidon kejok don fight time ni dolo. Lapen ni SSC long ta patahini ne pidon lo. Lapen BSF long ta pidon lo. Lapen CRPF long pidon lo. Bans tami hoda ke exam tafu upo ni detiti. Bans tami asan lo Assam police lo tap hoy bon tami daka sabso cepaduk chat aja ni pini yang ni sabso nili exam pidon center ke
Pini ke nili interview pidon center ke like Assam Oil Refinery Guwahati lang si pidon nomati tahun ba ngedi Guwahati dam uidet po chini uidet la ni physical pidon ke Siloni lang si pidon la 33 battalion ni 33 third battalion lang ni pini daksi pidon la Siloni lang Lin mane laplo yo ni ta pan pe ne papuri pe nau suta bor I lo la pen pini bang la si la Assam police bang arial mission la sin tumta ning arong alon pen la si alang pan kar chu lo la si lam thelan ji kang ton arong lo ni lita ko an ni ci paduk pi pa su ci paduk lo ni tung ki klem pi ki dam pi thoi ing long thoi ki ting long ki chot talila abo aphak je pangreng lahai khorot lahai sumar phamsi ni ta bor idun he ta la so ta ci paduk olo dukan chu bia sabu pula ben ha pur khata ci tokon bom ha la puta chali dun bom ki kadun pinana bosor ding so ci paduk la si pini arni an bange arnam ko pai kadu abe ko pai pen lo jalo ta pini ani sige ki pamandun ke banwe du nilita thano ta thelu ci paduk olu ni ditumta là nó là police nó cái long luôn bằng cái ác lên mà adawam ke the pen hola tempo sola ya kleng amen ke Ronaldo tokbi nilia amami men bange om puteron pi